بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Harayno den tori jama on fo heɗorgol ɓe noppi ɓernde nden heɗorgol ɓe noppi ɓernde nden sabu nanoñi ɗen andi Allah subhanahu wa ta'ala no sifi woɓɓe ka alquran o wi'i ɓe ɓe wi'ay hiɓe nande tawale na ɓe nanoɓe ko woni ɗum ko jonnugol on tigi noppi ɗin tun tawa ɓernde nden tawaka haray noon heɗoren ɓe heɗagol tasko ko ɓe yewtata kon eto gollitira. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'ma. Wa sallallahu wa sallama ala al-mab'us rahmatan lil alamin. وعلى آله وعلى صحبته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم لا مرد له من الله. إخواني وأحبابي في الله، أيها الأساتذة الأجلاء المشايخ الأئمة الحفاظ حضور الكرام، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هو السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. haray musidɓe julɓe tedduɓe ɓe yetta Allah subhanahu wa ta'ala juula e nelaɗo makko on duwano yimɓe nder suudu makko ndun e wondiɓe makko ɓey. haray eɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala kala ko yewta e hoore Oustaz Taibou ɗo yo Allahu lanɗo on subhanahu wa ta'ala waɗu tawa ko e hoore ikhlas woni ɗiɗo jinduruji kañum e yottingol.
haray kamɓe musidɓe men yewtuɓe fi am ɓen cheikh mouhammad ali tigi tigi on ɓay kaɗo dina ko wiya ko wata awanu ala albirri wattaqwa ɓeɗo kadi dey si tawama e nokku ɓe ñiiɓi ɗon ɓe woni ɗon si wonduɓe ɓeɗo ɓe wattani fondo e maɓɓe haray kamɓe kadi ko ɓe daygu ko ɓe pitilol molnago ko waɗi noon kamɓe ɓe heeɓi ko men heɓali kurkanagol gandal ngal ga yaha kadi ka yaasi kurkanogal ha seeditane wawi ɗum kadi ko hunde mawnude noon kono ko heewi ko yimɓe ɓen yiyay ka woɗɗi tawa no gasa ko ɓe on darde to kono no takko maɓɓe haray musidɓe julɓe tedduɓe no ɓe holliri noon yewtere men nden no yiilo fi oɗo 24 e 31 décembre ko fi honɗum waɗi si suɓiɗe yewtere nden mawdu on ko ɓay hiɗen fewndudi e mum e hiɗen andi kadi ko ha honto ɓiɓɓe julɓe ɓen ko ɓuri ɗuɗude e maɓɓe tiiɗini mawnini fi nde ɗo hunde jonnon ko honɗum woni 24 décembre ko honɗum woni 31 décembre ko honɓe ɗum yiira ko honɓe sinki ɗum ko honno ɓen wa'ani diina kan ko honno ɓen wa'ani allahu lanɗo subhanahu wa ta'ala ko honto allah waɗi ɓen sincuɓe ɗum ko honto ɓe waɗi allah subhanahu wa ta'ala ko honto ɓe waɗi diina kan ha julɗo anda simo hani ñentinde ɓe ma simo hani jokkodirgol e maɓɓe ko ɗiɗo piiji fof bimana woni mawdu men on hande den toromo kanko allah subhanahu wa ta'ala yo allah arsi ko en ko yewten e muɗum ta ko wondi e ƴiyal tawa kadi ko fi makko kanko allah subhanahu wa ta'ala woni ko yewtirɗe 24 et 31 décembre ko sinki ɗum ko ɗum yiira ko wiyateɓe ɓen alyahuda e annasara ko ahlul kitabi en yiida ko wiyete 24 décembre et 31 décembre ko homɓe no woni ɓen dennanangal bononda ko diina kan heɓi kon kaɗo diina l'islam heɓaki bononda e lorra ka diina l'islam on heɓi ha hewti ko alyahuda e annasara huuwi diina kankon ko ɓe waɗi diina kankon bi fuɗɗode makka simi inni ɗo diina l'islam kan komi faala wi'ude ko diina ka allah suɓani windere nden diina ka allah subhanahu wa ta'ala suɓani adama yankoɓe ɓen iwi e ben meɗen adama ha e ɓiɗɗo adama sakkiteteɗo jibinede on kan diina ɗon mi faala wiide diina l'islam na wiugol tun ko mofte mouhammadou ɗen tun ko waɗi noon ko wiyete kon diina wonande windere nden nde fof mayre ɓiɓɓe adama ɓen e jinnaji ɗin e ko wona mum kon fof ko diina l'islam on ko diina jebbilango allah subhanahu wa ta'ala o daali wa lahu aslama man fi samawati wal ardi taw'an wa karhan wa kullun lahu qanitun ko kanko woni ko jebbilani ko silmani ko islami par ce que ko wiyete kaari naati l'islam ko aslama fulan o wino walahu aslama ko kanko woni ko silmani jebbilani dennanangal ko woni ka kammuli kon fof e ko woni ka leydele kon fof
imma hino jebbili e dow jaɓugol ma no jebbili e dow hara jaɓa kono ma jebbilo foppu no yankinanimo hino jaɓanimo wonde konguɗi Allah no innitira yoga e konguɗi diina kan hara ko diina kan foppo faandi masalan so wi tusabbihu lahu as-samawati sab'u wal ardu wa man fihinna hino jebbilanimo hino subuhinnanomo par ce que subuhinna gongol ko daraja molanaɗo e nder diina kan on tigi taw wona julɗo taw so waɗa subhanallah kammuli ɗi jeɗɗi e leyɗel ɗe jeɗɗe ko woni e mum kon fof hino jaɓanimo no acceptanimo jon noon kaɗo diina iwi fewno adama alayhi salam dennanagal mofte feƴƴuɗe ɗen fof ko yata mofte guluji temedere e guluji nogay e nayyi ɗum ɗo fof ɗe mofte ɗo fof ala ko diina kan heeɓi yuwande heeɓi lorra ha hewti alyahuda e annasara ɓe sabu hari ananum ko imma ko heeferaɓe ma imma ko julɓe i fewno tan annabi adama alayhi salam ko par ce que wiwɗen dennanagal annabaɓe ɓe fof maɓɓe e nelaɓe ɓen ɓe fof maɓɓe hari ko ɓe julɓe hari ko l'islam ɓe jokki ala toon diina go'o si wona diina l'islam Allah daali wa id awhaytu ila alhawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhadu bi annana muslimun ko hombo wawi wiwde annabi isa harina o julɗo annabi isa hari ko julɗo kana isa musliman wa kana alhawariyuna muslimina Musa honno Isa hari ko julɗo gonɗinnoɓe jokkimo ɓen kadi hari ko ɓe julɓe ndaare Allah subhanahu wa ta'ala daali mo lintande annabi Isa nemaji mawnuɗi ɗi o waɗanimo qala Allahu ya Isa bana Maryam uskur ni'mati عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل كدون نون مولينتو دي ها او وينو جيا e ko mi waɗanma yo Isa parce que wonugol annabajo tawa ala jokkube memmingol goɗɗum fo accide e mum ɗum na nema karam koyen memmina goɗɗum fo accide e mum ronka hebda he goto ko jokki ronka hebda he goto ballo na nema ko ɗum wasi Allah wi ko min yeeti ɓe yoɓe jokke yoɓe gonɗin wa id awhaytu ila alhawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna tuma nde mi yamirno hawariyuna ɓen ko wiyete hawariyuna ko jokkuɓe annabi Isa ɓe wiyete hawariyuna jokkuɓe nelaɗo ɓe wiyete as-sahabi jokkuɗo nelaɗo Muhammad wiye sahaba ɓe jokkuɓe annabi Isa ɓe wiye hawariyuna en hawariyuna wiyete e français les apôtres de Jésus annabaɓen to honno sahabaɓen ka nelaɗo to wiye e français les compagnons du prophète tuma nde mi wiyanno ɓeɗo gonɗi nelal gonɗino nelaɗo an on ko ɗum qalu amanna min gonɗini washhad seedito yo Allah e annana menen dey muslimuna ko min julɓe holli jaka ɓen fof ko ɓe julɓe ka angal junnugol ɓawoto fiyen gonɗin faame wondema annabaɓe ɓen ɓe fof maɓɓe ko ɓe julɓe ɗen ayde ko fanɗi o haray ɗe ɓuri 10 ɗeno yewta ko holla adiɓe en ɓen hari ko ɓe julɓe ɗum no ɗuuli kono yondinoren aya goto arɗo ka surata al imran qul amanna billah yani ko konngol ngol dendanangal annabaɓe ɓen ɓe fof maɓɓe seeditani Allah wondema ko ɓe julɓe hari naɓe chrétien ɓe naɓe juif ɓe
قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. بوي هيك يا محمد ويو أقول إني كتبنا إمامكم أقول إني كتبنا إبراهيمكم أقول إني كتبنا إسماعيلكم كني إسحاق كني يعقوب كنيم etanira ɓe ɓenɗon ma descendant ɓe ɓenɗon kañum eko jonnano Moussa kon eko jonnano Moussa kon eko jonnano Isa kon kadi Qur'ana wi ko jonnano Moussa kon eko jonna Isa kon eko jonna kon kadi annabaɓe aditiɓe ɓeɗo immorɓe jooma makko wama utiya Moussa wa Isa ko jonna Moussa kon e ko jonna Isa kon wannabiyuna min rabbihim e ko jonna e annabaɓe donc aɗa wawide e ko jonna par ce que alwaw wawɗo atuf nde tawno fiilu on ko mabniyun ala al majhul mabniyun ala al majhul ɗum ko naibu fa'il arata wona mansub ɗo ko mansubum bil wawi yani marfu'un bil wawi kan accon hakke wannabiyuna min rabbihim e ko jonna annaba ɓen kon immorde e joom maɓɓe e hino ɓe fof maɓɓe ɓe qirritike wondema ko tippina kon fof ko gootum yilti kadi ɓe wi la nufarriqu bayna ahadin minhum min sendata hay gooto hakkunde ɓee ala annabajo momi wiyata oɗo meɗen jaɓi oɗo men jaɓamo meɗen yeddimo meɗen reconisi ɓe fof wa nahnu menen wowluɓe ngol konngol e ɓeɓe min wowli inɗe mum ɗo min fof amen lahu wonande Allah muslimuna ko min julɓe hay goto maɓɓe ala chrétien jo maari yahudankejo ɓeɗo fof koɓe julɓe jonnon nde ɗo hunde depuis on sayi on umma ɗon ɗen mofte ko ɗen mofte goote am kuntum shuhada id hadara yaquba al mawtu id qala li bani dalika hari ɗon ɗon son ala ɗon am yeeto on ɓay hari mimmiɗo ɗon kano woni ka tumbodirte hara taguɗo on ala ɗon si tawi on ala ɗon mi yeeto on tuma nde yaquba tawno maayay woni o noddi ɓiɓɓe makko ɓen fof o inni simi feƴƴi ko hombo rewoto on ɓe wi komin rewata ko reweteɗo ma on e reweteɗo babiraɓe amen ɓen Ibrahima kañum e Ishaqa ɓuran no wawi yewtude a andi fi reweteɓe fi reweteɗo wowlama yimɓe inɗe yimɓe buy wowlama wata wi e goto kala e ɓeɗo no mari reweteɗo ayaw wi ilahan wahidan reweteɗo goto tina ɗum haray no heeɓino ka bandi jolkita wi ɓeɗo ko reweteɗo goto noon andi jaka ɓeɗo ɓe fof maɓɓe koɓe julɓe wonno acceptenoɓe koɓe wonno julɓe kon iwi fewdo on sey hari ko wiyete l'islam konno e jaam ala probléme ha ñande e fewdo annabi nuhu alayhi salam ɓay sirku on fuɗɗama Allah neli annabi nuhu Allah régili fi ko wiyete sirku kon régila few loota ha laaɓi postay batte mum lutta par ce que koko annabajo makko on tori kon o waɗi ɓayo yangodi e maɓɓe ha o tawi ko bandini fewata wi rabbi la tadar ala al ardi min al kafirina dayyara jomata accuka hoore leydi ɗo batte cuurum batte neɗɗanke tawa ko yedduɗoma e hoore ndiɗo leydi munkitu lanna fop to accu hay hunde tawi dendanagal ko Allah tagi kon fof hino hamaniɓe wonɓe rewde goɗɗum goko wona Allah ɗum kala no faala yo Allah nilu ɗum halka ɓe par ce que ɗi geddi ɗi yoton haray ko Allah tagi kon fof no faala halkude yeddoɓe kono ko ordu sabbi harano ko Allah taguno kon fof no newnana kala ka Allah yedda yo halku haray no e watano wonde
parce que wonde hiɗi ɓatto kanji tigi ko Allah tagi ko jogii doole kon ka faalete halkude bimana halkude yeddoɓɓen on aya ko très important e nder mawdu men on e wattirimo yesso tuma hewtoy ka wole o woloyte kono ɓayi Allah jaabini torare annabajo on o desidi mulugol fi ko wiyete sirku kon o loota ha laaɓa postawa kala luttitoɓe ɗon ko tawhidi ɓe wolta on say ndiyan ɗan heɓi chance ɗay bon andi qur'ana wi wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu mi kanko gardiji makko ɗin militaire ji makko ɗin unité intervention ji wulɗi ɗin hay goto andano ɗi foti wona Allah Allah bon awa ndiyan régulane hemɓe ndiyan on jonnama murandu ndiyan ɗan ɓayɗan daɓɓitike hakke ma ko ɗan ardi force ko ɗan hamaniɓe ko ɗan hamani halkugol ɓe kon Allahu lanɗon e expression makko e yewtere makko nden o waɗi ko balaga wiyata kon isti'ara luɓagol Allah dali fa lamma tagal inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariya taga nafi wigol ndiyan ɗan bewan jooma mum ko vitesse ko ɗan fokkitiri kon way was tawi ɗan bew ɗan feƴƴintin kono ɗan feƴƴintinna par ce que Allah no wi ton aya go wondema fof no calcula faltaqal ma'u ala amrin qad qudir musidɓe julɓe tedduɓe ndiyan ɗan ari ɗan halki ɗan lanni fi maɓɓe few ko par ce que ɓe ɓittin annabajo on ko cheikh Mamadou Ali yewti goo ɗi gayi ɗi Allah wurti ko daro yottinana Allah haɓa keferaku ngun e bidiaji ɗi ñinna gonga on ɓen heɓe ɗuuɗi ko ɗum wasi qur'ana yewti fi maɓɓe ka suratu qamar la dali wa laqad ja'ahum min al anba'i ma fihi muzdajar hikmatun balighatun fama tughni nuzur fatawalla anhum ɓe dari ke ɓe yeddi ɓe wi gonga Allah on marsata e pourtalle waajuji molanaɗi habaruji molanaɗi ɗi woni e mum musdajarun ko wiyete musdajar ko tasakuyeji jokkodirɗi albalaw e lette sina ɗum wonay wa'asuji Allah daali hikmatum balighatun ɗulle ko hikma e yewtere e ɓendugol e yewtere e ɓendingol e yottingol e andugol ko yottina eno yottinire e mise laaɓuɗe ko ɗum Allah daali hikmatun balighatun Allah daali fama tughni nuzur kono waaju ngun nafano jon noon nde Allah noon no sifade yoga e ɓen ko honno ɓe gerdira kadabat qablahum qawmu nuhin فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر قرآن وي annabajo Allah o noddi o wi Allah yo mi folama sa wallali haray lanni tawhid gasi e hore o adna ɗo sa wallali haray tawhid lanni ko firku tum Allah notimo o wurti ndiyan ɗan e maɓɓe o fecci leydi ni ndiyan ɗan ka leydi e ɗan ka kammu tumbodiri ha gasi tawi hiɓe e nder batowal ngal ɓe anda direction muɗum par ce que sa andi ko ni yarete ko tawi no woodi kene hum seeɗa ka wiya cuurunno telen to ma ko ɗo woni funnangue ko ɗo woni hirnangue si tawi iwi ka leydi ha ka kammu ko ndiyan hara nde ñande ko patron o won toginde taguɗo on ko ɗum wa so wi tajjiri bi a yonina nde ñande ari ko mene woni ngal naɓute joni noon iwi ka ɓen ɗon halkano lanni fof artuɓe ɓe woni e dow tawhid iwi ɗon umma islamiya on himo e jaam umma islamiya on ko woni heɓude ko heeferaɓe e julɓe ha aroy noon
si ɓe fecci noon diina kan albalaw en heɓali enen julɓe ɓen ha hewti albalawuji men ɗin ka nder diina men tuma kafuɓe waɓutuji ɗin joyi kafi hajji on kafi sakka on kafi lewru suumayen ɗum tuma ɓen haɓi ɓe lurri ka finde ka aqida tawi goto kala e maɓɓe ko ƴiƴan oya ɗaw woni ko natirta aljanna umma islamia on heɓali albalaw ha hewti ɗum ko ahlul kitabi en fuɗɗani en ɗum sincugol diina ka nder diina alyahuda e annasara ɓe memminɓe o 24 décembre ko ɓeɗo woni nene e baaba yuwugol diina kan tufaka waɗa ka pecce nde annabi Musa alayhi salam feƴƴuno tawi deftere no tippino e makko no wiye tawreta mo wonduno e diina wiyete ka l'islamu bandiji go'o jomiraɗe gande iwtiri ɓaawo sansi deftere tippinande e makko nde wayliri deftere nden no faalira sansi diina kan moƴƴini sansi diina tippinoka e annabi Musa kan sansi deftere tippinode e makko nden diina wiyeteno ka l'islamu kan ɓe sansi kan diina ɓe addi diina wiyete ka diina alyahuda ko noon alyahuda on fuɗɗori tawi ko sabu ndereraku maɓɓe kala ka deftere nde yewti fi naforeji maɓɓe ɓe ƴetta kala ka deftere nde yewti fi ko tawata kon ko na nafoore maɓɓe ɓe sansa ɓe watta nafoore maɓɓe ɓe geliri deftere nden no ɓe faalira ha Allah huɗi ɓe waylul lilladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hada min indillah fa waylul lahum Allah daali bone lette wodani ɓen no windira deftere nde juuɗe maɓɓe ɗen ɓenna ɗum kaka Allah iwri fa waylul lahum mimma katabat aydihim wa waylul lahum mimma yaksibun bone lette sattuɗe wonaniɓe sabu ko ɓe windiri juuɗe maɓɓe ɗen kon bone lette sattuɗe wodaniɓe sabu ko ɓe heeɓi e nder mum kon tawdele noon ɓe ƴettananoma ahadi wondema ko annabajo maɓɓe on acciri ɓe konko woni goonga yoɓe yettin ɗum ɗon ɓe ɓangina hara ɓe sansade wa id akhada allahu mithaqa annabiyina وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون مدال من جتتون مابbe le ahadi le ko annabaabe mabbe ben acci ko woni tawhid ko woni gonga ko yobe banginan dum do yimbe ben wata be suudu dey be jetti ko Allah wi be kombe bugori baawo mabbe be geri ko be faala kon Allah dali be huwondiray dim bandiji wadi dum diina wiyete ka alyahuda kan ka sinca on sey amma diina wiyete ka annasara kan ko deftere jippinanonde annabi Isa nden deftere wiyetende injil e dow diina wiyete ka l'islam ɓay annabajo Allah on feƴƴi kamɓe kadi ɓe wayliti deftere nden ɓe gerinde ko ɓe faala ɓe sinci diina wiyete ka diina annasara jon noon ko ɗiɗo diinaji ɗiɗi woni ko sinca kon e nder diina l'islam o ko on say diina l'islam heɓi feddeji hari diina kanko ko ka diina woota kallorna ɗon kaɓe wanno ɗum Allah déclari ɓe ennemi numéro 1 ko wonande julɓe ɓen en ala gaño ɓuri alyahuda e annasara e fi kala alyahuda e annasara kamɓe ɗon ɗiɗo kadi ngaygu maɓɓe ngun kadi no ɓurodiri e dow julɓe ɓen kono ɓe fof ko ɓe bandi ko ɓe ayɓe diina kam Allah déclari ɓe taw heferaɓe o ittiɓe karan julɓe ɓen o wattiɓe karan heferaɓe ɓen par ce que ino ɗo ko wiyete heferaɓe ɓen konko ɓeɗo Allah daali inna alladina kafaru nuktatayn no ɓe yimɓe heferaɓe toɓɓe ɗiɗi yani siɗa humpaɓe e hinoɓe ɗo numéro 1 min ahlil kitabi ɗum wiyete alyahuda e annasara ɓe ɓe haalɗen ɗo fi mum numéro 2 wal mushrikina ɓeɗo fof fi naari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya ɗaɓɓude ko wiyete kefero ko
ko ɓeeɗo inna alladina kafaru no ɓe yimɓe heeferaɓe siɗa humpako homɓe woni heeferaɓe ɓen nafaala andude ɓe fof maɓɓe no ɓe foti e hino ɓe ɗo min ahlil kitabi ko immorde yimɓe gande defte wal mushrikina kañum e shirkoɓe ɓen ko alyahuda e annasara allah adi lintude kefeero so hikki shirkowo wal mushrikina o wi ɓeɗo fof fi naari jahannama kaka nder yihiɓe ka nder yiite jahannama khalidina fiha ko toon ɓe luttinte ulaika hum no ɓeɗo sharrul bariyati kamɓe ɓuri bonde e ko jindi ka hoore leydi ɗo ko wiyete albariya min albar bar ka leydi ɗo albariyatu ko kala ko woni hoore ɗo hakkude finto wingin e mawbaman e an e min e sonsoli wingin kala ko woni ka hoore leydi ɗo ko ɓuri bonde kon fof ko ɓe o groupe lintaɗo ɗo ulaika hum sharrul bariya joni ko ɓe ɓuri bonde ko allah tagi kon allah déclare ɓe heeferaɓe direct taw en yiltoyi allah déclare ɓe kadi honɗum ayɓe me en allah subahana taala déclare ɓe kadi yani ayɓe diina kan ayɓe julɓe ɓen ala gaño ɓuri ɓe en ko waɗi noon allah daali latajidanna ashadda annasi adawatan lilladina amanu lyahud walladina ashraku ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى الله دالي ko ɓuri hurɓinade kon fof e ko taguɗo wiyata ko so wi latajidanna haray moƴƴana en par ce que haray ma régile ɗen si yaltitoya latajidanna si o wi latajidanna hay so o wino tun enele ko ɓuri añude julɓe ɓen ko ɓeeɗo e ɓeeɗo kono so o wi on tawoyay ɓe réguloyay on ha andon ko kamɓe tigi la tajidanna ko après épreuve andi ko ɗum o wino annabi ayuba inna wajadnahu sabiran andi haade o feƴƴini ko sattikoy si allah tawi ko non woniri andi o nawno duuɓi jeɗɗi ha allah wi won mi daari beru tanko o nawni kon e muusen ndin e ko ottota kon e ko jawɗe ɗen perdi kon e suno ngon e mapa on e ande nden mi tawi way effectivement mo muññi andi haray o rewi e goɗɗum si wiye la tajidanna ma inna wajadnahu la tajidanna ma yi'oya la tajidanna ma andoya ashadda annasi ko ɓuri sattude adawatan añugol lilladina amanu wonan gonɗimɓe ɓen alyahuda ko alyahudankeɓe ɓe walladina ashraku kañum e shirkoɓe ɓen kadi wala tajidanna a yi'oyay kadi aqrabahum andi ko wata goɗɗo sikku wondema haray annasara hino yiɗi julɓe ɓen aqrabahum ay aqraba haulai ko groupe goto on faami groupe bandi groupe heeferaɓe ɓen ko wiyete heeferaɓe ɓen fof kadi a tawoyay kadi e maɓɓe ko ɓuri ɓattade e maɓɓe kamɓe alyahuda e annasara e mushrikina en mawadda tan yiɗugol lilladina amanu gonɗimɓe ɓen alladina qalu ko ɓe wiuɓe innano men nasara ko men annasarankoɓe ko famata e aya on ko allah lintani en ayɓe men ɓen o addani en ɓe par ordre no gaygu ngun tiiɗiri noon kono ɓe fof ko ayɓe arano on ko alyahuda ɓuuri en añude ɗimmo on ko mushrikina ɓen ɓuuri en añude tammo on ko annasarankoɓe ɓen kono ɓe fof hay goto e maɓɓe yiɗa en andi allah déclari ɓe gañi joni noon o 24 et 31 ko honto iwi ko homɓe sincani en 24 et 31 e nder o groupe ɗo ko annasarankoɓe ɓe annasarankoɓe ɓen ko ɓe janni men kon e maddanowe alfiraq wal adiyan ɓe wi nden inde wiyande annasarankoɓe ko nde heɓori ko e piiji ɗiɗi wondema sincuɓe nde sincuɓe fedde nden hari ko e cawum wiyete kum annasrani
ko ɗon sincuɓe laawol ngol woni woɓɓe wi koko qur'ana tabintinni ko wondema kamɓe tigi ɓe wiiri ɗum wa min alladina qalu inna nasara ka suratul maida e ɓe wiwɓe menen ko men nasara wono kadi ɓe wiirino wondema wi memminɓe kadi konngol alyahudankoɓɓen ko ɓeya wino ɓen inna huduna ileyka fof no tabiti so daari ka defte jon noon ko chrétien ɓe ɓen catholique ɓe ɓen so wiyama alyahud ko juif so wiyama annasara ko chrétien jon noon ko chrétien ɓe ɓe yiira 24 décembre ko honno noon diina chrétien yagal ngal yaltiri ko diina mahi ka e hoore shirku e hoore fenande e hoore jaggitugol e hoore dartagol Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗon diina chrétien yagal ngal fuɗɗori par ce que ko wi'ugol maɓɓe annabajo Allah o wiyeteɗo on Isa wondema ɓe nangunomo ɓe fempimo ɓe warimo ha gasi ɓe yilti ɓe fempimo kadi ngal leggal non ngal ɓe fempimo e ngal ko e ngal ɗon inde chrétien yagal ngal yalti leggal ngal ngal o fempa e mum ngal ko ngal wiyete haala français la croix joni noon fempande nden l'action ko wiyete christification joni noon fempaɗo on ɗo wiyete le Christ diina kaɓe moƴƴine mum ko wiyete le christianisme jokkuɗo kan diina wiyete le chrétien on faami ɗum leggal ngal wiyete la croix donc action fempugol ngol wiyete christification fempaɗo wiyete le Christ diina heeɓi ka e nder mum kam wiyete le christianisme jokkuɗo kan diina wiyete le chrétien mi sikki laaɓi poy ka donc ko ɗon affaire o woni joni noon ko diina mahika e hoore wondema jeeyaɗo e ɓuraɗo yiɗede ka Allah jeeyaɗo e ɓurɗo jogade martaba ka taguɗo on ko on ɗon ɓe wi'i wondema ɓe fempimo ɓe moƴƴini diina e wiwgol maɓɓe fempugol Isa ko ɗum noon waɗi si Allahu lanɗo yewti fi alyahuda e annasara kala probléme ji alyahuda e annasara ko waddi ɓe Allah kon fof ko ɓe huuwi pankare ɓurɗe mawde kon fof no heewi to e Qur'an kono Allah hino mooɓi principe uji tigi tigi ɓurɗi mawde ko waddi ɓe kon o addi e page go e suratul nisa e page go e suratul nisa jon noon ko ɗum noon Allah subhanahu wa ta'ala e nder lintugol ɗin ɗon boneji molanaɗi ɗi ɓe yewti fi mun ɗin o wino tawa e ɗum ɗo wa qawlihim inna qatalna almasiha isa bana maryama rasulallah wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum wa inna alladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin minhu ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا قرآنوي وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم نانيتا ونتاقلوا يوترينو on andi ko albalawuji probléme ji maɓɓe pankare ko waddi ɓe kon qur'anayi wa bi kufrihim sabu keferaku maɓɓe ngon fa binaqdihim ko sabu ko ɓe bimana ko ɓe yeddi ɓe firti ahadiji Allah ɗin subhanahu wa ta'ala e sabu keferaku maɓɓe ngon wa qatlihim al-anbiya bighayri haqq wa qawlihim qulubuna ghulf bal taba Allahu alayna bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila Allah dali wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan azima wa qawlihim ko albalawji hurɓiniɗi ɗum ko ɓe wino ko nene maryama ko debbo jeenowo alyahudankeɓe ɓen so daari ka deftere maɓɓe wiyetede talmud ɓe inni wo Allah tagu nene maryama labinimo ha feƴƴiti kanko tigi o tawi modi ko min tagi o kono ono laba o jaatimo
jare talmudure maɓɓe nden ɓe wi'i wo Allah jaati nene Maryama on sayi o heɓi on fattujo wiyeteɗo Isa ɓe wi ɗum ko ɗum wasi Allah wi buhtanan ko penali monanangi albala o wi Allah daali wa qawlihim e ko ɓe wi ko inna qatalna almasiha Isa bana Maryama rasulallah ko ɓe wi ko ɓe wari Isa o ɗum kadi mettu Allah o andi jokkidirgol ɗin haalaji ɗon ko mawningol murano ɗum e ɓangingol valeur mo ɓe wi ɓe wari on Allah wi non wa qawlihim inna qatalna almasiha ko ɓe wi ko wondema ɓe wari Isa waɗangol Isa alif e laam inde makko ɗen ko teddingol mo almasiha Isa hara ɗum ko Isa ibnu Maryama ɓiɗɗo Maryama on dare combien de titre jokkimo si Allah daro ha bandi fuu fala fuujo wara on yani ko titre ji makko ɗi wona wolede ɓurtoji ɓanginde fi makko e jonnugol mo valeur wa qawlihim inna qatalna almasiha ko titre Isa ko titre ibnu Maryama ko titre rasulallahi ko titre kadi Allah wi ɗum ɗo mettimo neɗɗo jogiiɗo wa o valeur ɗo ɓe daro on ta hunduko makko ɓe inna ɓe wawi nangude on ɓe fempamo har Allah ronkay no sofiramo tama wona e sago ayɓe makko ɓe no daali ɓe waralimo fes ɓe fempalimo kono nandintinnana ɓe joni noon nden fenade muhlanade nde ɓeɗo waɗi koye goɗɗum ɗo ɓe mahi diina maɓɓe ka wiyete ka diina annasara kan joni noon ko ɓe yira 24 décembre ayɓe Allah ɓe tawata ko lorruɓe tagore nden kala albala o e fitna e geddi filmuji yakkiɗi conki yakkiɗi conki bonɗi ɗino bonna ndimu e neɗɗanke yagal kala ka yiite huɓɓa e nder leyɗe julɓe ɓen ka juulete kala geeruji ɗin fof hiɓe ɓaawo mum ɓe huɗaɓe ko ɓe sinci 24 e 31 décembre sabu wi'ugol maɓɓe wondema annabi Isa mo ɓe wi on ko annabajo maɓɓe on ko e 24 décembre woni ko o jibina joni jibinede o mo ɓe wi ɗo ko annabajo maɓɓe mo ɓe moƴƴiniri ka dina fenade maɓɓe e hoore mum ɗo ko ɗum wiyetelo 24 décembre ko ɗon hitande maɓɓe nden fuɗɗi kamɓe lang en maɓɓe o joni noon kala ndaare noon jokkuɗo ɓeɗo sembini ɓe ɗum ɗo siko gaño Allah o wontata o ko gaño Allah wontata hisiko julɗo joni noon aye yimɓe ɓuyno wiya no 24 on ko chrétien ɓe ɓen kono 31 on ɗum ɗon ko feeto fin d'année noon fin année honɓe par ce que kaka 24 fuɗɗi aroy ha woni 31 kano woodi ka limore nden humoyi 31 heeɓi tanaka 24 fuɗɗi joni noon sembingol ɗum ɗo ko sembingol ɓeɗo ko sembingol ngu keferaku tawi noon Allah haɗi en ya ayuha alladina amanu la tattakhidhu alyahuda wannasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum Allah daali hay kono yo gondimɓe taw jogi to dey alyahuda e annasara aliye welti ko waɗi no yoga e maɓɓe ko welti yoga Allah daali kala e moɗon jogitiɗo ɓeɗo aliye welti haray o Allah ƴettimo watti e maɓɓe fa innahu minhum so yi ko ari yeeso on aya kon Allah daali fatara kathiran min allazina fi qulubihim maradun yusari'una fihim en ba qur'ana gongi honno Allah daali ɗayiya ko heewi eɓe yimɓe ɓe ɓerɗe mum nawnare woni e mum nawnare majjere tawhidi nawnare majjere sunna nawnare majjere peewal nawnare julɓe tawa julɗan ka ko inde nden ɗum kono ala ton hay hunde ko andirte on tigi ko julɗo ɓiɓɓe papa e maman fonctionnaire ɓe ɓen no tawa e ɗum moƴƴa ɓe accanan hakke areɗo e galle fonctionnaire ta jiwɓe fof ko moori ɗum rasta waɗugol waɗɓe pantalon ji donc tawa a famata si tawi ko Dakar wonɗa est ce que Paris wonɗa
hay goto inde mum hay woltake ko nanta papa mimi amiso hay inde julɓe ɓe yahino ɓe luttira hay inde ne est-ce que ko on julɓe oui ils sont musulmans moi mon grand-père a présidé 40 ans la grande mosquée de Fukumba on julɓe komin julɓe min mama soro amen duuɓi capannayyi no julnude ka julnude amen dina maɓɓe kam fof ko mama soro maɓɓe duuɓi capannayyi no julnu kono sa wi ya dartimmo fatiha haray a waywa so wi yo rondo fello e ɓawa tekkere tawa jiwede ɗen fof anda longal lo torte anda fi laaɓal hay fus joni noon ɓeeɗo jogagol ɓeeɗo groupe tawa ko ɓe watta kon hino wele hay feeto maɓɓe ngon a accaɓe feeto chrétien qur'ana wiɗa ya ko ɓuri heewude e ɓen yimɓe ɓe ɓerɗe mum nawni sella yusari'una fihim ɓe yetto e fi maɓɓe ta si 24 décembre hewti jiwɓe wiyeteɓe ɓen fatima e zeynab e Hawa e sukaɓe wiyete ɓen Ibrahima e Muhammad e Moussa ko kamɓe adoto sodude tenide fendane o ha 24 on hewti goy a pay koy haray koye ndaare dey 24 on hewti ma pay koye yahay ño'ane ko ɓornano 24 tawi noon Allah daali faman yatawallahum minkum fa innahu minhum kala waɗɗo feeto 24 décembre e 31 décembre Allah wi haray o windimo e maɓɓe si a yahi toon sa arti e dimanche yaw ka coociru ka yaw ka juulirde Allah wattirima toon fa innahu minhum haray Allah wattiri on tigi toon fa innahu minhum ko ɗum taguɗo o wi menen ñande goo mi nani Robert Sara no jala julɓe ɓen Conakry o wi haray mi torike e almamiɓe julɓe ɓen yoɓe yewtan men fayɓe maɓɓe ɓen heɓa ka pay koye amen koye fonto e fête ji amen ɗen fayɓe amen ɓen ala heɓde no waɗira fête ji maɓɓe ɗin par ce que mi 95% laggine ko julɓe yetelan 5% beere ko yarete kon e 24 e 31 décembre e nder lagine tonuji beere ko yarete kon siko 5% yarata nden fof yaretele ha wiida mi wanno statistique étude no nde wona yarirede noon tawa feccere wona nde yarede nen ko moyndine nde won yarde isimo wi mi weltanike on pita e jalaba weltanike on par ce que forestier ko nde ɓe sirata nden ɓe yarata kamɓe ɓe ɗaɓɓaki sobraji yo hammir ka maɓɓe toon ɓe moƴƴinana e hoore maɓɓe ɓe yara ka foore wawi tawi njelo ndaare fête 24 décembre oya feƴƴuɗo e 31 décembre ko julɓe yahi halki hoore mum e plage maayi woɓɓe yara ha maaya e nder mum woɓɓe ƴetta otoje babe mum yawana accident ji lutta e ɗi fête ji fendane ɗi tatana fête ji fendane julɓe ɓe nguɗo keferaku ngu qur'ana haɗi nguɗo keferaku wona feeto men en jeeya ɗum enen ko men kon hino ton ko marɗen feeto tabitungo ka sharia ko julde donkin e julde suumaye ko ɗum woni feeto men ngol ngo Allah waɗani en ngon yo ɗum ɗo yonu en ɗo noon yiya ɓiɓɓe jiwɓe kala e contribution on fiino ngu kefera ko 24 et 31 décembre laatora mo mari geɓal nder ton sodanoyɗo fayɓe ɓen ko ɓe ɓorno on mo mari geɓal sodanaɓe ɓorniɓen no mari geɓal organise ɗo soirée on no mari geɓal dariɗo ɗon jaɓi biye on no mari geɓal iblisa noon jonnaymo kala ko mum ko mo kala nomo mari no keppiramo no affaire tabarruju an l'islam o wi yo rewɓe ƴetti ƴonci l'islam ɗi waɗa hijabuji mum ɗin
jiwɓe iblisa walla ɓe haɓe watto ko hewtaka koppi enen gayni yummiraɓe mo andi ɓe ñeñinta yummira waɗa pantalon jean bra yo ma waɗa mini jupe kono walla mo ha o ño a doloki tawa danden no yajiri wa Carrefour on bambe to sikkamo ɓurni aro ɓornaki donc ɗo kadi 24 et 31 décembre on iblisa no mari no programme la situation ji ɗi yahoɓe soirée ɓe mo walla ɓe ha ɓewta toon ɓe yata ɓe enna bon enen yata soirée ɗum c'est pas bon kono hara en fottay ka kaari waɗen ataya duɗen tewu onon kadi o waɗi 24 so moɓodiri e fête je fendane ɗen ka goto on waɗi te saabu fête on e inde fête on tuɗi tewu onon kadi o waɗi fête on mawnini ko alyahude annasara mawnini ko deɓal mol ngal yalti onon kadi aya yimɓe buyno contribua wigol enen sukaɓe dongol tuuma ɓen haray ko onno fi fendane on bo an fe tigi tigi haray ɓe winni wondema amoygol ngol no harmi kono fotten ka hasimihu ɗumone juuɗen noon teeru ɗum ɗon fof ɓen noon kadi ɓe waɗi 24 ɓe waɗi 35 wona feeto men en ala geɓal e mum donc kono alyahuda ko qur'ana wi kon ayyey ɓe ɓerɗe mum nawni no naata e programme maɓɓe en naatino e programme alyahuda ha feƴƴiti par ce que ko e nder ɗum yiyata ɓiɓɓe julɓe ɓi julɓe no waɗa fête anniversaire ko golle maɓɓe ko golle alyahuda e annasara yiya mawɓe nayeɓe e hajjaɓe nayeɓe hande anniversaire mimi on hewti anniversaire ça veut dire quoi ɓe ɗadda puusiji ɓiɗɗo julɗo ɗannina puusi ɗum noddodire ta ɗum no mawnina ɓuri ko wiyete goɗɗum koko sifa ɗiɗo piiji fof ko piiji alyahuda e annasara yagal wona jikku men na ko duwaɗe wadde ɗum ɗo fof qur'ana on wolani en fi muɗum ko piiji ɗi duwaɗe rentade e muɗum donc joni noon ko ɗum addi ha o fowtagol samedi e dimanche ɓe wawi en jokkiɓe en mbayiɗiɓe jokka goɗɗo ha jokkamo jikku on eko welatamo kon eno yarata noon eno ɓornota noon ha woɓɓe daratamo hay ɓandu maɓɓe nun ko ɓawli kon tawa sago mum rawnayno honñito ta ka yiiɗa wono wifito fi yo rawnu ɗum ɗo fof ko jokkugol alyahuda e annasara perta identité mum on ko Allah subhanahu wa taala waɗi ɗum kon ɗaayna hande ko samedi ko weekend ko fowtagol ko dimanche ko fowtagol ɗa andi gundo on fowtagol ɗa andi ko ɗum fowtiɗa ɗon ko alyahudankeɓe ɓe wi'i fewdo taguɗo on tagayno kammul ɗi jeɗɗe leyɗe ɗe jeɗɗi ɓay e as o tagui ha o fuɗɗi bimana e tenen o aroy ha ka asewe tawi o ronki pes tawi o wawata o fowti o gayntoyi golle ɗen e dimanche jonnon ɓe inni ɓay Allah fowtike e samedi kamɓe kadi ɓe fotto e samedi amma jiyankeru ndu jokkiɗa noon fowtiɗa kadi anda ko fowtiɗa annasarankoɓe wi ɓay Allah tagui ha ka dimanche net tawi o ronki o fowti kamɓe kadi ɓe fowtoto Allah yeddiɓe koɓe wi kon walaqad halaqna samawati wal arda wama baynahuma fi 6 ayamin wama massana min lughub e aya goo walam yaya bi halqihinna dali o ronkano fes kono ko ɗum ɗo wiyeten ɗen fowto fotuno hara ko juma fowtoto ɗen ɓeyden dépense nden ñande ɓe dongol tuma ma ɓe ɗa no wawi fottude e vendredi si juma on juulama ɓe waɗa ataya ɓe juuɗa tewu ko ñalande weekend maɓɓe nde ɓe hani ñallitude ɓurno laaɓuɗi ñallida e ɓeygure mum si juuɗi juma on kono asewe dimanche na asewe jemen na dimanche jemeɗen kono ɓay noon en imposama ɗe ko ɗen ɗon tun newnawata golle hiɗe wawi ronkude gollude e majje kono hara ɗen andi to saabu mum on tawa no metti en ka nder ɓernde tawa ɗum ɗon no metti en ka nder ɓernde mo ɗum metti ka nder ɓernde on amata 24 et 31 décembre ka donc ko ɗiɗo piiji woni ko yammodirɗen e ɗum ɗo rentoɗen ko wiyete kon e 24 et décembre na fetji men
huɓinon en jiwɓe men ɓen e payko e men koye tawi sodanɓe ɗin teniji laannino yeeyoɓe ɗum ɓen monanta Oustaz Taibou nga ɓuyno sabbi ka wela fani kono ko ma wakkilo ɗen ha wowden accen heɓe mbela e Allah on ɗum ɓuri mawnude e ɗi mbuuɗi ɗi memeten e sabu ɗum ɗon ɗin donc haray ko ɗum ɗo aslam mi mari komi yewta nder ton ɓay haray question ji no woodi karmakoɓe men ɓen kadi ɓe waɗa e taaligue e muɗum assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu haray ɗi konngudi ɗi nanɗen ɗo ko enen nandi kaɓe ƴogani en ɗon kadi kaka laaɓi toy sikke ala e mum sabuna jiijooɗi ɗen ɗo ko ɓe woni en e yewtande koko ƴetta ka deftere Allah subhanahu wa ta'ala nde tawata la yatihi albatilu min bayni yadayhi wala min khalfi e ka sunna nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam haray noon kadi neɗɗo yiɗɗoma ko arɗo ndaari ha ndaari wi'i gañoma on hinoɗɗa woɗɗitomo ono yiɗuma ka holluɗoma gañoma on ha gasi holluma ko honno o woniri ayɗo ma yeetima ya rentomo holluma no rentorɗamo ko o woni giɗoma on ka aray noon ɗum ɗon ɓe waɗani en ɗum ɗon ɓe holli en ka fuɗɗode yewtere maɓɓe wonde Allah subhanahu wa ta'ala o alda e hay goto relation parental o alda hakkunde makko e goto nasab sabuna noon ko lam yalit walam yulad o jibinali o jibinaka kanko Allah subhanahu wa ta'ala ɓe fuɗɗorani en yewtere maɓɓe nden hollugol en timmofteji arani ko honɗum halkunoɗi ko tuma nde ɓe accituno ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri ɓe gon ɓe waɗi ko Allah subhanahu wa ta'ala haɗi ɓe gon idan haray ɗum ɗon noon kadi hino continue ila yawmi din kala wonanɗo Allah ka welatamo ɗon o wonante ka welatama sa wonani Allah subhanahu wa ta'ala ka welatama ɗon o wonane ka welatama ɗon haray ɗum ɗon kadi ko halumma jarra ino continue sabuna noon Allah subhanahu wa ta'ala ɓe jantanike en ɗo misal ko honɓe woni ɓurɓe teddude ɓen ka hoore leydi ɗo e yimɓe ɓen ko annabaɓe ko honɓe ɓuri ɗuuɗireede annabaɓe ko banu Israil kono ɓe holli e jarrabuyeji ɗi humanité on heɓi ɓurɗi moolanede ɗin koye ɓeeɗo iwri Allah subhanahu wa ta'ala o riiwi ɓe o huɗi ɓe na fii ɓe duuɗira annabaɓe no gasa ko duɗɗiri annabaɓe ko sattugol ko e maɓɓe ɗen kono haray Allah subhanahu wa ta'ala kadi na en ndaaru fii ko en mofte nelaaɗo ma enen alhamdulillah en andiraka boreji goo ma keferankaagu waɗen ko Allah haɗi en kon haray sen waɗi ɗum ɗon Allah subhanahu wa ta'ala o tikkanay en o jarribo en haray noon ɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala yo waɗu en min alladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana haray si ɗum ɗon yawti yoga e lande no ari ɗo haray noon en suɓay lande tawoje ko yaaduɗe e mawdu on woni yewtuɗe landiɗe ko yowdiri e mawdu on feƴƴinanen ceerno ɗen lande ɗon haray landal aranal ngal o wi'i hal yajuzu aklu ta'ami ahli alkitabi yawma idihim فإذا أهداك جارك المسيحي طعاما في هذه المناسبة كيف تفعل
o wi est ce que hino sellana neɗɗo julɗo on ka o ñaama ñaamete ahlul kitab woni alyahuda e annasara ñande feetoji maɓɓe ɗin si ɓe neldima ñaamete ko honno gerdata e wiwɗen no woodi ayeje tabintinɗe arɗe ka suratul maida ka tawata ñaameteji ahlul kitab ɗin ino dagani en ɗi men ɗin no daganiɓe kono si tawi woni tawa ko feeto maɓɓe ngon haray wata e ñaamu ko ɓe nardata en kon e feeto maɓɓe ngon si tawi na e feeto maɓɓe ngon few Allah daali wa ta'amu alladina utul kitab hillul lakum ñaameteji maɓɓe ɗin no dagani o hiɗon kawtiri si ɓe moƴƴini ñaameteji ɓe nirdima ma ɓe infitima ɗa wawi ñaamude ella ala kono sabu ɗi feetoji fendane ɗo wata e ñaamu ñaameteji maɓɓe ni sabu ko feetoji basiɗe e hoore shirku basiɗe e hoore annabi isa fempama e hoore annabi isa ko ɓiɗɗo Allah e hoore Allah ko tato ɓay ɗum ɗon no anda nowel maɓɓe on e ɗuma on fof ko yaadi e feeto maɓɓe gon ko haala Allah ko tato woni nder ton wata e ñaamu ñaameteji heɓoriɗe e o welo welo ɗo ɗen welo welo geddi ɗum ɗon wata e ñaamu so ɓe nirti en ɗaɓɓaɗen ɓe konngol moƴƴol sallimmoɗen no moƴƴiri goɗɗo addiɗo landal moƴƴa kono arayno gasa sen jangani ceernoɓe mbindi ɗin koye français waddigal on ni parfois les commerçants prennent de la marchandise d'un individu et après avoir vendu cette marchandise ils prennent l'argent et le versent à l'autrui est-ce que c'est licite? no waywa ko wiyete waafagol ƴettugol makiti on ha gasa yeeya hendo ngel mungel nattoya ka ƴetti ton si tawi ɓe yewtuɓe haltiri noon ellala si tawi ko kamɓe yewti arɗo mi fournise makiti yaha yeeya artiranalan ɗiɗo ko fayi ton kon ko an jeyi si tawi ko on noone ɗon harayno taggi ɓe foftiri noon ko yeruɗe ɗo lande ɓe yii ga taw ko yondirɗe e mawdu o aray noon ɗen andi mawɓe men mbuyno ga duwaɓe jonnede konngudi haray en wattay ɗo pillandal gootal o wi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ya fadilatu الشيخ عندي سؤال عندي أبوان زوجاني امرأة لكن حينما رأيتها لم أرغب إليها فما حكم الشرع في هذا الزواج وماذا علي من قبلها وقبل والدي أفيدوني فضيلة الشيخ فجزاكم الله خيرا أري لنغل أوئي إنه ماريكان كو موبي بموبي ما كدون رسالنا سديدو tigi on ɓay ɓe yiiti o tawi sonnajo on welali mo aray ko honno o gerdata ɗum ɗon hakkunde makko e sonnajo mo resana on e hakkunde makko e mawɓe makko ɓe jami jiddan e wiwɗen tigi tigi on ƴettiniral ngal ko e welodiral hani wonde koyo taw hara ƴettuɗon no yiɗi ƴettaɗon ƴettaɗon no yiɗi ƴettuɗon ko ɗum duwano adorede par ce que hay aya on ko wi ko fankihu ma taba lakum min annisai jombe ko dagani on kon e ko weli on kon e ko hawrani on kon immorde rewɓen jon noon si tawi noon mawɓe on tigi ɓen ƴettanimo o yiyali o anda no wayi sonnajo on arita kanko ko yiɗuno ko sonnajo daɓɓo pot ɓalejo kiron o falno ɓe addanamo juutuɗo sewɗo danejo peng taɗo mawɗi min naɗum ɗon falno
ko da bo portu balejo kero mi falno jonno si wayi non e hino non ko yumma makko e bemma ko na yeddetebe kadi e hino non o falaka ko no gerata dum no min haray min mi innaymo bay Allah subhanahu wa ta'ala no daginani mo rewbe nayo tawi kadi hawrondiri si tawi l'islam on no e makko pewal ngal kulol Allah ngol e doftare nden no e makko yo jabbir mo sabu diina kan sabu kulol Allah ko wondi e mum kon o dewta don kadi sabu ko tay kon ko yumma makko e bem makko woni ko addi o wadira fi Allah bay haray mo luttiri kadi tato o ndaro ya kadi non ko no gerdata o fewoya non kadi min haray ko dum wasiyatam ko wadi non Allahu lanɗo subhanahu wa ta'ala hino moƴƴina gikkol qur'ana no wiya no gasa ka Allah moƴƴina goɗɗum ɓaawo muɗum ɓay ala ko Allah ronki hay hakkunde heferaɓe julɓe heferaɓe kora koor qur'ana hino yewta e fi moƴƴintingol hakkunde maɓɓe عسى أن يجعل الله بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير Allah daali hawnaki ka Allah lan do wada giggol monanangol hakkunde bembe ngangu tigi tigi tabiti hakkunde modon o wi Allah welaafi kono Allah wi wallahu qadir Allah no wawi na fere non si ko juldo musiddo ma mi do yamira mo dum say mo ande o hulay Allah e fe makko si tay mo ande o hulata Allah e fe makko o lorraymo o lettay mo tentini non so heboyimo faala on haray woni boneji ɗiɗi bone yettugol nene baba e bone kadi lettugol ɓiɗɗo goɗɗo moɓa hakkeji ha ñande maayi hara yo suɓo bone ɓurɗo hayfude on o waɗa yumma makko en e ɓen makko yewtereji welɗi ha o nattamo o jomboyamo faala on kono wallahi ko jogitagol mo toro Allah yo Allah tabintingi ko jude kon wallahu a'la wa alam Naam machallah aray landal gono hari ɗo yani hol ngal wonde ɓen ɗon hari no wonde Oustaz e moƴƴa ɓe maaki wonde Oustaz en no foduno en goɗɗum e nder yewtere maɓɓe ɗen ɓe inni ayawal gono to ngal ɓe bugitorino yeeso ngal ɓe faala yo Oustaz en ɓanginan en aray ɗum ɗo wonde waɗowo yewtere no waɗa sifa ɗum fi darugol est ce que wona ɓe yewtede ɓen hino heɗitimo no wondi e makko ka kawriwo feƴƴi o yani no waywa on no ko huɗo ɗatal ka ko onno yani si gueɗe ɗen si on tigi yiltitiki haray ɗe daroto tun gasa eyi ma idan ɓeɗo landiti fi ngal ayawal ɗon wala ngal ayawal kon famno yewtude dowre alyahuda e annasara e feƴƴintingol maɓɓe jeddi ko tawata hiɓe woola konnguɗi hawniɗi hurɓiniɗi eɓɓoji lancugol attan explose nde wotere alyahuda e annasara borre maɓɓe needinen e bewre maɓɓe ɗen hay Allah daɗali nde hay Allah ko victime maɓɓe par ce que hay Allah ɓe accali hay Allah ɓe yenni Allah daali laqad sami Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqir wa nahnu aghniya wondema o nani yimɓe wiwɓe Allah ko baaso ko kamɓe hetti kamɓe woni patron ɓe ɓen Allah wi mi nani mi enregistra mi winda en nanggodiroyey gere men o ŋeƴataka adna ɗo sa naktubu ma qaalu winday ha moƴƴa so ɓe fotto e lakara ɓe dartoye fi ɗum ɗon joni noon no jeeya e konnguɗi bonɗi hawniɗi ɓe wiyata wiigol wondema Allah no mari ɓiɗɗo joni noon si ɓe wowli ɗum sifa ɗin konnguɗi geddiji hurɓiniɗi e goɗɗi go wolteɗi ko Allah tagi kon fof haray no hebbili halkugol yedduɗomo kono hino sabbi yamirore
jonnon aya non ɓanginɗo gongini ɗum no ari bimana ka sortu Maryam Allah dari takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'aw lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada Allah dali kammul ɗin jeɗɗi hino ɓatto kadi feccoto kammul ɗin jeɗɗi fet eso yanay hoore yimɓe ɓen lamna ɓe nde wotere si ɓenni le Père et le Fils et le Saint-Esprit si ɓenni le Père le Fils et le Saint-Esprit ngol Allah no mari ɓiɗɗo ngol konngol hiɗɗo waɗa hakka Allah kammul ɗin faale sekade lanki ɗo halka wolɗo e mo wola e dariɗo ha wooli takadu samawatu yatafattarna minhu ay min qawlihim hada alhawu yaudu ila alqawl باو دون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا جدا قرآنوي تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض ليد من فالي سيكا قل من يبقى من فت هل كولنا دواتره وتخير الجبال بل دنجلتو على ينا يبقى من منتبه بفو وتخير الجبال هدا ففي عندهم أن دعوا للرحمن ولدا في بيبي الله نماري بيتو وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا دونك او آية بينو مواتري مويس ونجارة مقاندين تنين